megalayapost.news. Daga jingi trilang bat ka intelligence branch jongka tenat pulit BSF Shillong bat ki pulit Kariboy district sangut kinong Bangladesh ki balarung tu naka kaput India ki benta jongka selhet 0 point kila syakem no hadin bakilayo rung si India leng baka jela Meghalaya. Daga jing simkia halor ka jing ajing tip bababnya ki spy BSF lapelong ke jing penap srip habar nihat daki pulit Kariboy bat kilayo ban pesangi yakawe ka bus Torres kabadon yung nomor AS01GC 1071 kabalanya da Muhammad Ali Hussein uba naka distrik Dhubri jongka jela Assam bat naka neka bos haka jing talasi layo ban kem ki sangut ki nong Bangladesh ki balawan rong tu se India leng baka jela Meghalaya ite ki sangut ki nong Bangladesh ki bala syakem bat sabat ki kentup yo Muhammad Mintu lai pukundai snem naka senong baroi kali ke bahapa distrik Barishal jongkari Bangladesh Muhammad Ronald lai pukui snem naka senong Gupchor Dhaka distrik Narayanganj Bangladesh Ujohirul Arpundai Snem Nakasnong Gupchor Dhaka bat Muhammad Bilal Lai Punyo Snem Nakasnong Kamalpur Kochbar Police Station Naka District Brahman Braharya Kari Bangladesh. megalayapost.news.